Madangaribuni Maasai pookin onining'ito ore enakata kitii Maasai Nation kirorita imbaa eng'eno otaata emada nikiyieu nikiro nemada oldini. Taata nikiro imbaa sidan naakitayioko oldini. Mambo nenkai, mambo orkanisa, mbaa sidan naapuo orkanisa ombaa nemesidan naapuo orkanisa wairana baa naipoito aimaki. Karibuni sana. Kwa hiyo tuking'ura kuhusu swala la dini. Yes. Yana go back kanisa kama kanisa. Eti faida ni sida nalo. Ashiba. Eti faida ni kwamba kwanza hilo ujio hilo pendo kanisa kama kanisa kwa Maasai. Saidia ijenga ni badilisha ngana kuleta tabia nzuri. Imenene. Teneti ndo kunajua tonga labda sakutore au nyo mambo kulia ambayo mmekorena katakia lajo enenye una toketi. Echirunga napata pala. Kweli kabisa. Hiyo ni tabia nzuri. Kweli kabisa. Kwamba iulwa organisa ilongana aitapalo mambo yole bono kwengulete sakutore pia mini ngaya yetengai. Kwamba ile hiyo ndo ngaba nasi tai. Nendo kiti nata mwisho sida. Kwa hiyo ni moja wapo. Lakini yenda isinga tu ni mwana atangala mambo na dini. Mambo ya ibongate longana. Ewenyora. Imeneja. Tanyorate longana. Amtobera longana kina. Nditobera longana walung'ana tenebo. Ore pee iltung'anak tenebo neeku taata iltung'anak ajo ore Enkai ninye itayu iltung'anak pookin oldorrop oloota lemeeta matonyorrata amu Enkai naishoo iyiok ena nikiata kwa hiyo igutumie iltung'anak tewueji nabo. Nijata. Kwa hiyo pia imekuwa kwa mjene na kibong'aina hata iltung'anak tayari sasa kwamba tunajua iltung'anak ujoto kimenele tung'ani amu etene tu au nyo kakete Enkai matonyorrata. Kwa hiyo kupitia wodinenyora sababu lake jamii ya Maasai. Hiyo imekuja mimi naleta hiyo kitu. Kwa hiyo ndio kisidai. Wenyora ndio kisidai nalo. Na opingo nasi ngatoke tetunga na kambao labda ilikuwa kwa kata tetama tatua maisha tatua yani ndio kitu kumona kama lona ngoto kama kwamba lwengo rutangasi nimetu negilala uja ngoro labda ngera itu tumegilala negwa organisa matumaini kwamba ewa ndio tunajito yes matumaini ewaje ngumu na kipindi na dodo ndonganajo atendo kunategemea etiengai aihengasi etiengai aihongerai etiengai aiho imaisha sidani ngoroka kwa hiyo tumejenga haini murage si hata kipindi tuko mashuleni unajua eti hata maandiko kwenye Biblia timeondoka hilo ya Biblia yacha unasoma na unakumbuka kabisa kwamba kingarino Zaburi 23 Zaburi ya 119 yani ihoro umunguzo likijoki utakuwa kichwa na wala si mkia yani ni fariji ingera misoma tajo bungeli imani yako kwenye Biblia tukumbuke okay bibana kesini nane wadolini banao ufadhili kwa hiyo eti shule yondini ningi somita ngera peho melakita dada lakita organisa kwa hiyo faida ufadhili apeli kwa hiyo shule organisa rangi kumone tauko wasomu kumona shule sidana hata mazingira sidai etando ngaima to sinyagene na shule kwamba kuna kadaki na watu ore rangi nekia mwajo meroro mbak sidana wodini atwa enjamia then moja wapo ni elimu. Kwa hiyo yawe lodini yao shule kwa Maasai nijata kwa hiyo faida sababu na kuongera isoma ni mihanga igai
intoiwuo nemeeta engolon naaji shule sidan tenitum nafasi shule organisa nkera endelea aisoma shule sidai naleng nifaulu abaraki afaida organisa ina nijata halafu neaua manake aua ajira kutokana kinoto tungana kinkasi za hapa na pale. Kwa mfano mwalimu nifundisha shule organisa nyalaga mshaharani manake hao ndo wanajira kwa hiyo organisa ajira ne elimu ne iretokino totono alemeta engolona yenkera nje shule sidan nivo shule organisa kakini pala kisina ni ngora labda ile kama wanakona kita kwenye shughuli kweli kabisa kama rara mambo ya YouTube shughuli yote nalo orelenga kwanza tanga sita kiurahisi amu ni post online te YouTube au social media nini ndo wanakororelenga aitumia mitandao za kijamii netu msijalo wanalendo kina lakati atona na kaunti yenye YouTube ongule hapa tunaitumita kwa hiyo faida moja wapo inana uwezo ndio kisida inani ndio kisida kwa sababu idonda ndio kwamba wamejiajiri kupitia YouTube absolutely nyimbo za dini sana kupitia nafasi, lakini mimi nataka nibalage na kwamba watu wanapata ule muda wa kusifu Mungu kabisa. Yes, kusifu Mungu, wanaimba vizuri, wanakuwa wanatoka kanisani, wanaona Maasai. Yani dini imekuja, lakini imekuja na mambo ambayo hayakuwepo. Metinara na kulingana na kabisa ndio wanakama lolote ngeruko somea uchungaji nebo nchi zingine nebo aisoma kwa msomero ndani ya kufadhili kwa hiyo kwa exposure na labda Marekani au angai copy yoyote nimesoma mambo yodini nebo ndio kadalwa nebo organisa ni wa netumo wewe tahiki bwa kama organisa lenye faida elimu olini na wa Maasai na Maasai na imesaidia sana kwamba inototonga na katu na tukitimpa wakina elimu inototonga na ajira inototonga na katu mengeno halafu yaua kesi mabadiliko kwamba etabu na ajo labda kuna fashion fulani za namna ambavyo maisha ya zamani yaliyokuepo wenati tatanji kwamba kanye yuyo kenga ipekiasa unajua mabadiliko fulani wengi mabadiliko kwamba watu wamekuwa kidogo tofauti kimeneja lakini hizo nyimbo zinaburudisha meneja hata zinaburudisha zinatia moyo kwa hiyo dini hayaondoki tena kumo japokuwa kwa historia kwamba kinikita maengura historia dini kama dini maana yake hapo dini olungana kambao wana maana mbili meneja etoka uloronga na wanatamani kwamba hilo kamera na lumpo nene uloronga na ota kipati tofauti ota kwa tofauti neta imani ni tofauti sasa unani hiyo ndio kila ndo ngani right kama kaita na ngoba yepeki ngaja piki au tenebo ukai ngo piki jinga kikola tungana ne uru niyo ndo nato ngo hiyo ya na naya wangenei yamweke ndio yuko dini imenenya hala wange ngo ndo tunge ya dada yuko dini kama dini kanyo yo kiasi kanyo yo kaikiti yo kama hiyo imenenya otarara tine natanjire ore kindi bairoro mbaksi dana kayo ko dini kyatwa injamia ngor Maasai nikinyorra kesibe ye piki maki sinje nguli bak na woldini na tijenga kyatwa neo imbak ne misida kwa hiyo matejo engai matwa oldini ne misida kyatwa injamia ngama Maasai tege barkona rubiti ba oksidana nikinde bai makiti nikinyorra rabindo kai maki sinje nkutito kiting nemenare na ipikisuji kwa sababu amejeto lini maikunaji ashuki ntumio lini tenkoito nemenare pe kuna umainyala orkuak langsidai kwa sababu olini lekitanga mtu la mulitipati nani kingora hata njajo yala ndokitinga ambayo yala te upande olungana kumonale amungela mkisomate
nikitabaingura kwamba utafiti naifanya kitatu kujitikumua kwamba ni mara kwenye upande tengano wa Afrika ta 7% nale wold ni nale sapo yani ngena kisapo kambayo ina eta ngufusa hapo nale imeneja kake tinimura atwara masa kama armasa etino kana kota baite kwamba meragwa ajo yelo orkwak lor masa metoke ni mwanyo ni mwano kwa lor masa neji mwalonganya ngado kanisa mete kuitorno dona kijoito kake nena radagna ina kingule duna kina ngura ajo kanyuma bati kwa awuli na awuli ne ore moja hapo kama ranja kitina ni anili muto nenjere etilunga na kota baiti hatwanya tanja dolrajo ore kwa klor masai nilo itokinyume ondo kitin na yuhur kanisa yata kwa hiyo ichanganya lwana kiasi itilwana kwa ichanganyayo njibidi papa kuna tukitinge kimasai pale na matulini kwa mfano masa itilwana kwa ya mitiayo nderudi nangan kwa ziadu orkaja masa ilreshi nangan ilwana kwa ninje oya minito maina njeto likio kuturu kanisa na mahubirie toninye kwamba ore masa on masa ile muki kwa hiyo itawo rwando kinijona na pia mini ajo nakateni ngayengo monenye au nakati woko kolongani nendo kinijona na kaiki bikimaki amu metewina sirano Biblia nitukidoliyo to mtazamo la weli mwangsiyoni kiata adola ewei na joito tininjobo masai nono au karashi nono leki masai nemoki meti ndo nikira kun amara sinanga kanyusiana rata nanga nono ninjobito orkarashala ndo kinanga ndiyo nanga de tubulu nyalongani nega ikota ata be ulabo nabo kwa kwengoki yani ndo kitini jona na rata mikiyo luwayo miusiana masa onangana ayusiana wengoki ondi ndo kitini tofauti yata mekiamini yoga ndo kinadi mata endoki na kushida ta twara masaila kwa hiyo naraka na iba yipe peyo lolongani ajo yenda dinga ikamengai mi murata leone unani kindi mwa efikili hata boke menje dokita mtai murajo kai kanijwe ngai ino kitinsida mendo kitinsida kwa hiyo meyusiana no swala lonyo lonanga kwa hiyo metara kwa hiyo egutara le dini ni badilishine na tukitinda kwa tataro kwa kila ndo masa kwamba kilo na kuyota baiti winejo yelen enkajor masa yelo kishopelor masa metenganye teneti ajo teneti bujiti na do ajo metenganye tenkishopor masa nendo kilona inero enjami peji kai kingo pikimbali maibele genya taibo mabele genya ne memora itieni we yela ta kulo marande ni shopo labda ashuje loko magara ni shopo eti bujiti ne pekina na tokitin aiwe kasawa kake metoka kusababu na jolongani yenda nango meshukuru na kanor masai enguki tenkai kingo seita tinani yenda tini kipahari tini imeneja lelo twenka toki nikijwe muda kanisa menejara yula jutir kanisa tofauti eti katoliki neti lutheran kana uwe kanisa nyake iti sabato le Jumamosi kakore bijo ito piki autwa oriswala le muda jo inki ipotesa kitoro kanisa rwanake muda tinia yaba labda matuki ngwa barakajo aite muda na ya donale aite muda na ya donale ikini bro ati bipotesa kita aikini mate kwamba aite muda nyo na ya donale kama rupepo na ile kwa kanisa saa maji na saa 3 saa 4 nye mara nyingi saa 4 kanje buguni saa 7 nebugu ni saa 7 au saa 8 kwa hiyo marijo saa 4 saa 5 saa 6 nebugu ni saa 7 saa 4 ni umwan mara saa 4 ni umwan endama marijo dona saa isiete hata saa 2 mpaka saa 11 niletumia saa 1 kwa kutoganisa nigilia no sano wan kanyade wolo rasta kuna sano wan ngajima alureba kaido ne wona hela kitu kwa hiyo wale ne wene jiki unikijo kitipika yo kitopona yo
huduma naleng aipitiliza right ata lelo utwa bolini mekoito njenje sanu ni organisa ene ho kutoto ndio nalene nabo sana bo kuti dagani acho sana bo nusu kwa hiyo isiyo nikiyiolou ajo mebo kipening yoke nkaiti nikitoni sanu ng'ondo organisa ometumota nkera sumaja ometama ndare nguruma loho nguruma metioro na ngurata organisa kiti kwa hiyo ndo tunjana na enkasara ina kwa sababu indelekeza ngo litokiti nono mokori ngurata itonda tebuinabo sana ya dona tamdi nyengura taitungule kwapi mai metu nyerete Marekani ende Marekani yelo tiningura nale tenelo rado ibada nale na homara ndo sana boenusu majini tabayari itokana na organisa na bali sana itokana sana nyingi sana boenusu niwezekana ina idepa kitu kitimpoke teneti ati ngaitokina yeuni tenengo mono nejilla nekuma musolungani kwamba yuni ndoka ibaki kwa atomono kutorungani oje niyo moni hodi tengwe ino niti mane ngomono bijidi omono kutorungani amani jitu sawa majura dona na anyi najo takisine muda na doka kigilo tena lota na ngora te upande rangi na leng kwa mfane nalo kintu magneto magi maombi ajo kyo mono kitamu to mono kiloji to mono keveli na mero mtiani taisere asite to ngana ni omunyo reka jido jimeneja kwa hiyo niko munyo kwa na mono rada kina kake adu amina kutangira etie ibada kama ibada ninjirea sanumi pakoma itoka ati maombi lotu moi katikati ya kilo wiki yake senyi na yake senyi na nguluni itoka ati mukeshani imeneja mendo kitorno kake wala dini ana tejorero lo mukeshaliki waliye mendo kisida amo kwanza kiwali ne mitume meningangije kwa yemisimis kwa hiyo salama ni nyidogi kinepo wana langi tamo ngorti waliye tilasuya kautuluwa losero vilomia yutu kuku kiwaliye irurai mete dona ikijeto na ite no mete doroni kake jido ndakamoro sinje lo mukeshaliki waliye yake sinje nipungu sasa no chaki do lo ngani tumo kutoka nikitoka aku into kila simana linjorwani mitwa dalo haiba na mesidai bae yolo banenga ina natokutempo na jeti usalama labda mingorwani nkera kunyinyebe lo kiwali organisa kwa sababu organisa likiwali mayelo yani kipike tayoti Afrika njumbi kuna toki tikipono tayo kapet na lengo menare nai ita senga toki tine bwinye na dekepale na yali tine ngwa na ibada kama ibada teniki murata njaju kenyo dinatiatu na ibada osanu mwa tenimura sinale ninjire kwamba idol ngiti sadaka nyongwa sadaka nyongo nemeneja sadaka ni kumuna kanyini bila unisadaka ni kumuna kanisa nenda tukana pesa mesana wanatoki ni kwenda unisadaka ni kumo kweli rekita ndo itufungule kume sawa hiyo ndo maita utushukura ni wiki sawa kake ngani kitisa mchango ni usadaka ni kanisa ndila odo lebene lo ngana ko itushito ina na mchango right metinyo bote nkasi yeya yani jihanga ikade tungana tunga ngitengo runa na 20,000 mipupo bikuya ushirkanisa ndia tumuna sadaka tangasa ne kanisa ni sapu kunede banjata ya tata eba kinyene njere imbawe yitoni organisa lengi jijinyi mitabaro ni nyanga ya matu organisa nemengasa nyeta bailo kweli jena ne nare pinjere ela kanisa morkanisa enye takina ne kipondajo kenyo de you enkai imene raulo ngani organisa onkitendo ni aseta ndokitisidane ndasa ngana ni aseta kama nye organisa raulo ngani mengi shopo ino memorali ngai na leta lawa organisa amo ira nali kuna mfano ndatwa takatu kuluma hubiri lo kanisa ni sura banja ngiti bata njara do mara do ngiti yo ilareta kumuko ilareta kilenkai nakila ngani nyiro ne bolo organisa lenye ne dolega ne jarana no lareta ne dolega me ataju tusome olunganu biblia lo darasa kakinyoro leta ne jaro mtumishi lenkai
ni solo sinyo Biblia lenye ya kulungana kama ora lungana kumoko osujira lungana ni twepo shule. Kwa hiyo elelek pele jamu tinisoma kini Biblia nimeyulo ninja isoma ilo Biblia waben nelelek pesuja kedo ninja asuji umsitari nendo ke muhimu tani winale kwamba kidona lungana lo itawajo arano left lengai imeneja ne utaya o emuda na yadona len na yuta lungana petine we nitoka ati ndokiti naita asite kula tungana nikidonda nepaha ino tungana umetu atwanganiti ne tikuli upondo kanisani ne tikuli ngoro takibi muda neme na nyana ido na Jumapili kama Jumapili ayo tinimura abu muda saku tinimura etadur kanisa ako kusingole wewe manager nendo kisida ngani kake rejea kake Iwa kendo tipokne piki kiasi, hata sinyiru Biblia, iwa sinyiru Biblia, ndebe ndo kitimpokin kiasi. Hasori ngiranyo swala organisa, mokore kiasi ti Afrika tangalungwa pia. Itaye wene mini. Etabaye wene ambayo ni. Amo kanyiranyo utwe lungwa bido, oloe bornat nikitiyo, nikidolta. Madu mikidolta katole ritano omeana, uwe maiki ur Biblia, lepo tisalwana ko, urkanise tumore Jumapili, bidipai. Ibe wori yo ngwabia ilolo tungana wale esana yesane kamili mpaka saa 5 ndipo kanisa ngasina kijiro ngana tena ya tena kwa maombi kitumiro yote nalo njikindu magini aitumagi email ajogi kiomo kiloje amo kwenda ifanya ke upasuaji tisibitari ikiomo kamera yo to kila saa ile wina je kwa hiyo kutoka ati kuna toki tunaita asitoto ngana kajunyane ngare lo lengare jo bola le mai porgani mai bodito ngana kage kemera kita ngana kage ngare tunde sai kumo nyongani ngegolo rono luka lo ngariani njejo ngana mi awu ngari no leka duka ile duka nginyamunyana na mayana lemasa itiangare uluka lo mayana itiangare uluka le mayana engare nyakinyangi beninye ngare kuna maji safi die papa singona nebe nyingi ate beruta la bala ngerenge wanda naita beruta right jogi enyanyamu amenye na mayana elegita ilungana nemena na mata bolu tungwanye bana na yobi kiro range kunjiki unikiyo mata bolu tungwanye le masai peme baye wene jitumia yo kilungana kwa ajili ya njobe pegolu nyerungana kote iti tumita imate beka konje iti lungana lati tumita organisa kama ajira ewe na tumieto toki nejata nimiruksi yepe yako sehemu ololo lungana koitumita tabolu ngwanye tayoro lungani tabolu ngwanye ni yolo ajo lungani sahihi elena ma lungani sahihi amu engai na yolo rawo jalo lungana ene yelo dengai no lawlido tasa ndokati nanare engai mejete ngai pila ton sana ne tengalo lungani metilorori mejete ngai no nyange ngare tegweni kiteka kinonyanga ene nyinare tenema ya tomo nokoki imeneje abikende narime sana la siamo yenda disinye jera sino Biblia yero leme asenga sindika nemenyenda kwa hiyo kama na yeye ndio kanisa nikiasa dengasin sana nikiasa sanga kwa hiyo mari jero ko wore dangasa atata kisinye lui haributu lodini orkwa klor masai tukula matingilita matingilita te wene ta rangi kama nitisruwa kama ratimi ndio wanalata njejo nje meranyiro morana mengoki yenkwaya nchipotuni kanyoki natene kanye morana hoyo nyonyo njere tilwana donji dibaya minishajo kilendo kinasteki masai njatemugi akati okwagla Orosingolo la morane burudani akisinya kama burudani kulipoki kaiti lungana kwa hiyo ulajo mukota njinje yunera nyo morane tela timenye nyataka nena nijoto yelo tene tien toki na chador kwa lor masa ni rondajo Messi dai nenje na baye
petoni irmaasai nikimaitai amu koreta nyo ore nare anare weni kitata weweni ekwiro dingara tini dolari ula rokiting nekini msioka kubaliana to mabadiliko ni sida kaibo ngende pe sida mabadiliko sida dinangamu noi kaine mesida umeatatepa ni lazima bengamu kwa hiyo ndio tunajiona na dadi kwa hiyo titana tokiti kwa hiyo ndio kitinga ambayo etu tata nepuluji ndokiti tofauti nengo itolini take bodinye poke yenda ndo kanisa ku engoitoi ondokiti poke lelo tongana sida wale lelo tongana leme sida nebwito poke nabo nenga mutarabasa nenga mutarongana leme yolajo kenyo tatena imeneje nenga mutarongana ko itikuliyo yolo ne yolajo yenda nikingo ene mai mutu bayibikitu kwa hiyo ayo ta etibur kanisa ko idaki ngara nata na naiba yupe bulu raisere peji ngatwa elimuni yemur kanisa na bujito meweda gena na kera mara na bulelo na bulolo ngalu yule ralenkai eta sinije dona ilongana ko pondo hapo no atonge mitorma sai nemelo kunyolo longani adon kuna gara shule na shule ne akwa kisini sababu tenda weamo eloko kwa misha kuna gara raisere na shule etum kuna gara tumkoshwa organisa na kidogo ni manager etata kuna etimurano kanisa si kera raine ngwaya etibweto mafundisho kumbe njiwito wana waifanya babe murano seti na mbiti wena jito Biblia mambo yi murano organisa metido kunigera nakakina kiti mukusanyiko nagera wana kaitutu muda na yado neo kulito kiti nemetina yato kwa hiyo njauta eula kadake ne kumakarati apenja muruna itene mne eji mairoro na yo kamar maasai nekipeke muda na kino ratibani ya ormasai enare da ino kanisa pitero baada bisulimbisho imeneja enelejo ormasai na ineja enelejo na ormasai o enare ibada peaku esana bake matipiki ndokitipo kina utaratibu amitiyo mekipikira yarudo kipo ndecheto ngana etitata nyo titata ndokinaje na kwa kidu hapo eibanga mwana nikitanga muto tene mwa olongani ne parsi na rukona tokalo olongani alo wejitina do kansani badala melo olongani ali sibitari nyina tanga ito etito holeta rayenker masalam olorobile kawaida wenkomuno injera yani moyo olongani amoyo serious no tokolo lorobi ate moyo yani njere je yuni buye fanya ikipimo biyo lunia joke kefodi hata ke malaria na enyo obadali kuneje nije nani jaba omuno olubebo balenje buya omunoki lelo lungani buya kidwa aitegil magote omunoki kumbe ete moyo nanyala to sesen kake meti kipimo ne fanya nje ndo omunoki to ndi molungani hata nangani aipoteze muda bebo metawe moyan nitidelenje yani webuka jo arafuka na mato ne kanyodi kesi kula kumana lokanisa bejejo alongani we ela jera dage yeo etene twala tungana kilo shetani bungireza tungani wai yiwe ngumu nale kanyo peme jonyi kula lokanisa yo ila ni masani ototona teni tenkata nayo enale kutoka naito kalai alisibitari kanyo peme musona ya muswa masajo ako kamane la tungalle ngaite enkinyora tasida ya takwa yiyo kula tungana me dolina ju yelo na menare pibo kula tungana na e kontinale tene umuntu kudwa tungana pido nyogi nota yai no sebetari bana ni kutoka iboke tungana meloni la baiti eti akwa tungani ati bwinabo tendo kina sumbu ito tungani wotai seri la tungani ba ibelo asarisa sibitari meta sala neji woi imuchi enare bata ba yimu yana baya ewine nemukore saruno yini menejata kwa hiyo wata ayulukanisa ya una tokitingamu tene mutinai endokenkai na yuolongani ajo eyuenkai olongani pe olongani bioto mena olongani pibo kelongana meroto njote bwinaje kabisa nemeyolanyo kanyo na isumbuida kuna tongana tene me engomono kekata
sio monokino oltung'ani. Yes. Pokino oltung'ani te imani enye nelo oltung'ani alo. Kanyi kutoka ajokino nyang'a entoki naje, taasa entoki naje. Ore adake yeniwaki sinye aponu tialo inewueji, irrikita oldeni airriki iltung'anak. Amu etii irmaasai ninche lewuon eeta ake imani ajo ate ewuolini mikinturraa orkuak lang. Mataasa lelo dunjojo itukuanake ore etijing'a irkundi yoare. Ore kulo tung'anak lewuon ake enyorr orkuak lormaasai misingatita. Okulo limisingatita odolta ninche ajo ata ipitua wakati natemoki irrikino ninche oopeny. Kwa hiyo irrikita oldeni enjamii. Kweli taino. Kwa hiyo tukiaku makini entito naang'eraki yiok osotua lang musana likiata apake eng'erakita yiok inkang'itie naitautua apa loonkakuyo lokuyiaa ometabautua ene natii asi nikiponu yiok aang'amu oldeni nikiimie enkai oitoi enakare nelo nikitii asi niking'er inkang'itie naitautua apa lopa. Kwa hiyo kweli entito ile arrabal naji sababu sinilo. Kwa hiyo emurua kena irmaasai labayie paaku elo oltung'ani nakisili kuhusiana wo swala loldeni. Yiolo ibada, yiolo orkanisa nooltau lino. Tenidamu ake oltung'ani ajo yiolo orkanisa nooltau lai, nenare payie ejeite Enkai taasa ntokitin sidan tekeon oltung'anak litaanikita oltung'anak liyiolo onyoo. Kake menare oltung'ani payie paaku tene swala le sadaka ninjiritai oltung'ani omitai ntokitin nanyaita nkera enyenak. Menare payie peeku nejia. Amu mikidolta taasita nena tokitin. Etii iltung'anak kulie otabaitie kwamba etadua ajo yiolo nyorr tenijito kanisa menare payie paataata kuna mali pookin. Metii iltung'anak otaasa nena tokitin. Kake tening'uraa metii taadoi kulie ewueji esipata elorore amu enare ake oltung'ani oiporrinye kuruma aing'uraa ajo kweli ile mali naata aitai sadaka kulingana wentoki nabaki. Ile ntoki naata ninyinyita nkera ine. Nikinang sili ajo. Ile ntoki nikitaito keyodi yokidi faidishita naketa kulie tung'anak nejata. Kwa hiyo nitakena sinye toki muhimu naleng king'uraa ajo ewuo taata sinye le kanisa neyau ntokitin netanjire kijokini tenemtu kiyieu naomonoki nchooru Jaro hii mkudesai na baji. Jaro hii kutikupi ya nyo baji. Kwa hiyo, kwa hiyo matabolu tungonye. Mekindo kairu mewaki yoga kidua neangare na ruku. Matabolu konye. Emategelajo kanyena ngamunoi ne kanyene mengamunoi. Amu tenitu lilolungane shule kake yatengeno nikitoi unyeki. Yatengeno nikinjengai. Bikindo sinye tumeindiketi nitule shule lungane ajo itwesoma kwa hiyo eleda kanini ngamninyo yule soma meno anako soma te yoro sinje dokitimpo kweli hata sinyo bantu ile shule akili yenye sawa nidi mwakisetumia beye pemengeranga ngenye au familia yenye aitumia olini kwa nejana naiki kiyone kimakita atate nebo baadhi ondo tinsidana ondo rona akitayo olini ne ashile ni ngombo kwa hiyo mortana lenda ilorore likirota joeta na bajo enara kena irmaasai pa kwena silika ngurajo kendo kisidana enarikino kwala lormaasai kamenga muno tonekingamu kaikinkona enara kibayipa kiata na lenor kwa aksidai yelor maasai edar maasai ate meinaji oji original ondokite pawe na narikino ilajiji ngera ndungana boke otiadwa maasai kwa hiyo morwake na isino dini ba yipe tene lotu melotu nilotu awul nena dokitisi na awul na dokitisi dan ekidolta ya tafaida dadwa maasai kwa hiyo kwa hiyo anata dagira ndo kuna yutane kindana pa nikichukuru na lente mudani hata aimwa tayiyo kupitia YouTube nikiyuta sio nikichukurulia lobo kino astan accident ngai kama lora nyitane tu faida tekalera nyata na ranyita ninye faida sidai me asite lotunganya asa doktorno ranya lotunganya ngai ni tumie njia sidai na yawari ta faida nikichukurula reta wachunga ilengai o isomate mambo yolini
iltung'anak tenkoitoi sidai nemayianita enkai. Emurru ake sinche lelo oasita ina siai nitumie muda sidai amu mikira tadi na yiok iltung'anak oji kimpiinkita oswala lorkanisa kimpiinkita oswala lenkai kake kiyieu enare ake sinche kuna tokitin yes amu kisomate kake nayiolo ajo etii ake sinche iltung'anak kulie oisomate loyiolo kuna tokitin kake yiolo ena dunia nikitii nemurru paye peelikino kintadamunak ajo yentata ena wena inchiti kununo amu kidolta tatua mete tenkwapi nikiing'ua mpaka nkulie kwapi nikitii kwamba meeta metumito orkanisa tatua ormatumisi torrok ashu tatua ormatumisi loong'erita iltung'anak miendelea abulu wana tunang'aji tatua irmaasai nche kidolta ajo elotu orkanisa neya nena tokitin kunyik naata lelo maasai imeneja kwa hiyo ina kidolta ajo emurru ake paye pikintadamu kuna tokitin kwa hiyo yiolo yiok iltung'anak lenkai nikitamayiana enkai kwa hiyo tata pena melelo kirara kiata tetata kwa hiyo kijashe naleng netidolta ajo sidai ena topic yang nikiroro ashu sidai lerore likitetemita aitadamu tatua irmaasai yes iyieu ake sii ntai maoni linono kwa hiyo siraki yiok tine nikinshukuru naleng temuda ino sawa. Yep. Asante sana. Asante. Jesus. That's an edit, right? When we're in a new